Goeiedag, Abuti. Sê hallo vir die kinders. Molweni bantwana, Wat leer ons vandag? ndiyakwazi ukuhamba. O, ons gaan leer hoe om te sê ek kan iets doen in isiXhosa. Is julle reg? Ja! Dis so maklik. Jy vat die werkwoorde soos ukuhamba, ukubaleka en ukuhlala en jy sit ndiyakwazi vooraan. Molo, Abuti. Molo sisi, Ndiyakwazi ukuxhuma. ndiyakwazi ukucula. La 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 la. Okay, stop vir 'n sekond. Laat ek gou-gou verduidelik. Die werkwoord ukukwazi beteken om te weet. So wanneer ons sê ndiyakwazi, sê ons eintlik ek weet hoe om iets te doen. Maar ons kan dit gebruik om te sê ek kan iets doen. So ndiyakwazi ukuhamba beteken ek weet hoe om te loop of ek kan loop. Kom ons kyk nou hoe ons vriende hierdie sin gebruik. Molo, ndiyakwazi ukudanisa. Ndiyakwazi ukudlala. Ndiyakwazi ukuhamba. Ndiyakwazi ukubaleka. Ndiyakwazi ukuhlala. Ndiyakwazi ukuyima. En nou weet jy hoe om te sê ek kan iets doen in isiXhosa. Totsiens Abuti, totsiens julle. Sien julle volgende keer.